Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng Khasi Students Union kala ujor dak ijahar sya u Special Superintendent of Police jongka Criminal Investigation Department u Aditya Goin. Persya ia kawe ka am kebalatep kum ka Begin Life kabaran hapo ka Google Play Store. U General Secretary jongka KSU u Samla Donald V Thaba ulong bakani ka app kalong kum ka Lempung watch engkrong bad hapo kani ka app lapan i yekidor ki kenthai ki balabu rengkat ka jingtho baki di kenthai na kani ka jala Meghalaya handai ulong baka jing shisha habapet na kidor kidar itu sha bakim dei ki ba na kani ka jala bad kani kalong tang ka jing pentho bria ya kani ka jala Meghalaya Usamla Donald V Thaba ulong ru bakani ka apps kadai ka baklong pisa na kipat ba na bala pani sha balada ki bria ki bakwa ban phone check ni ki kenthai kenha ban seo shuai ka pisa Kalian ka isu di idon ibrik belak tip ini ilak tip yang ba kadang kita kuwi ka app napo Google Play Store ka bekerteng ka Begin Life di kani ka app yang bakadi ka app ka basulong tok ka basu kejip pisah lagi brio bagi ilak penya kendu singkurung dan dia punya kendu samla punya kendu iki kenthei ai hakan ngur bentar bangi ngimlak mentip hakan ngur kompilya di kebentar benikong golong bakani kadi ke belatok ibun bagi beri rung bagi comment section juga tu ke app yang bakadi ke fraud ke basu tok ke basu bam pisah lagi beri di hendrei ke bakam ketik ke bakam pendik susu pada ke seng kalong ba ngi ba ibu hang tu ki advertise tu ki display ki dur ki dar ki kenthei ki bang i ba kim dei ki kenthei ka si udan hang tu hendrei ki abi ke address ba location ki kenthei ki abi Meghalaya lading iwat ngilawat jingtip bah ngilap bah itu ibri borok ibengi pet yang tu untan rai weiru bede tradisional po Meghalaya ngimi gedor kemat kasi ngimi gedor kemat garu kibun higi kibamdi naga cek beri ujungi ban ngisutu hi ba katu ka app kala pandang kam bakala ya ka kerteng jong Meghalaya tang maju penbit ya ki brio ha ba ki bakwa penje kendu iki lap nong kena samla ni kenti brio jong Meghalaya di kini kalau kalau batat buram bah kamtam ya di kenthei sungai jepri gujungi namar ba ki brio da gi gitu kin tharai ki brio ki nomi bigiding Meghalaya ngin tut ki brio ki longkum nu hendrei kandon kata perception ga jingi i pada ga jingi salon sar jingi brio banabar iki kenthei ki jungi ba ki long ki ba tak dor ki ba kloy ban ya kendu ini nuru ing ba kata ka app Begin Life de kini ga app ru ka trikam po Facebook di nomor ba kadi ga mak balong serius ber ka tabat yong hadu kata kata ga jai bendriu di nakalyang ka CC cunga ki isu ngila ada ujor mentan ni ngina ada ujor da ka FIR po spo u Shri Aditya Goin ka bode u special SP cunga CID Meghalaya branch di ngila airu da ka forward ru ya kata ka FIR spo i IT minister i ba Hamlet Doling manakalyang ga jung iri long ba simkhia jana kalian ju SSP jung CID ru long bung simkhia ban lei ba anla ban te lakam ban pendu no ini ka app ban kemru bat ka ung jinglap i details ni ba ka address jung tu ka app Begin Life ni ba ka dei na po Hong Kong tingimla ban te la ka dei shisha na kam dei shisha yo ka dei na wei ru nrei ni tip ka ni ka app ki ka bathok ban ka ba ar ka dei ka ba penthok ria ya ka jala Meghalaya ban khamtam ya ki kenthei jung ka jala Meghalaya itu ki ba install gi hab ban iPisa di hapan naik bisa bagi sayo ban video call bagi kita ki kenthei di haswa ban siu bisa ka kadon ka ad akaba phila ban video call le kata kenthei nrei phimla ban pic pada ya kata call di hadu kan nu terikam kata la ka terikam bagi ta ki kenthei ngim natip hai kata nrei ki bun ki comment section ngilap yang bakadi suthok mar ka bang sisha bakamla punya kendu ini nuru Andai kalong ketik pada ini kalong ba kapenmi ya ka kerteng jong Meghalaya habala dingi pek bai ti brio kita tidur kemar ngi itu bagi mdeki nok sok jong jela Meghalaya tina kalian ka sorkar ba CID ngi tentu ngi ban yang sisien ba ka diban lei ban le teng da ka ban sim action ban kem di brio ba penyan ka tu ka